Film polisiyanın жетекшisi жооп берип атып, şu bir жеринде ушундай цитатасы бар экен, мен ошону кайталап айтып коеюн. 21 ноября дейт, радиоодастык совместно с Центром исследования коррупции и организованной преступности сайтом КЛОП второе часовое расследование в том, что через Кыргызстан вывели минимум 700 миллионов долларов. 10 ноября в Стамбуле убили дейт одного из фигурантов журналистского расследования, китайского бизнесмена, китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айеркена Саймайтин. Он рассказал журналистам, бұл сіздің сөзіңізді жазып жатады, что в махинациях замешана семья бывшего замглавы КТС Раима Матраимова. Siz ушуну тастыктайсызбы? Мына Азаттыктан бүгүн азыр берип атат. Азаттыктын журналисттери ушул жерде отурушасыңар азыр. Ушуну сиз тактып, махинациях замешан деп атат. Siz ушуну тастыктап бересизби? Siz ушуну 5-6 ай расследование кылдыңыз. 700 миллион боюнча. Siz бүгүн суроо бергенге ошого толук жооп бердиңиз. Бул кандай акчалар экен? Анын да суммасын көбөйттүңүз. 700 миллиондон 932 миллион деп. Ana bu akçalar emnekenin, kaysı mamleketke kotarılganın barın düşündürüp verdiniz. Ayağında gelip, siz sözlü ayağına жазып, men kim kişiyle mazır bilmiyorum. Şu sözünüzü bir tasdiqlap, kaytalap aytıp koysanız? Men dokladımda antip aytılgan жоқ. Ya. Aytılgan жоқ dedi. Жоқ, anda Azatlıkta bu yerde jurnalistler varsınlar da, sizler hazır online'da berip atasınlar da, turabı. Ar bir bergende bir utaşınç etip bir taktap turgana bersenger bul. Eldi zabujdeniye kılbay. 700 milyon boyunca bir çıkardınlar. Men bu жеринде bir masale götürbeyin dedim öyle. 700 milyon boyunca Kırgızstan'ın köpçülüğü bardığı bilet. Kevirde uşu yerge oturgan deputatlardan özü dağı bilet. Al ne degen akça? Kayaka ketken akça? Kanday akça kenen? Bırak bilip durup bardığınlar, kevir sayasatçılar. Bunun bari sayasat kalmaştır otasınlar. Emin için bugünkü günü ошол vaqtda işlegen tamoşdan председательleri жооп бербейт. Emin için zamı жооп beriş gerek. Men bunu bugün söylemeyin dedim öyle. Men buna surooga жазылып, Salaydin Abdurayev'den surandım öyle. Men söylemeyle koyayın anda dedim. Bırak Azatlıktın azırkı bergen buna ol. İnternetke çıkarıp atkan saytındaki surosundan keyin men surooga berişke tuura geldi. Men dagı bir jol aytıp koyun. Film polisiyanın жетекчиси. Siz ушундай деп информация бердиңиз бе? Ошо махинацияга Матраимовдун үй-бүлөсү аралашкан деп. Жок, андай информация берген жокмун мен. Анда эмне жазсасыңар эми Азаттыктын ким бар бул жерде? Ким бар Азаттыкта? Мен силерден сурап бергим келет ушу. Ушуну силер берип атасыңарбы? Силер онлайн менен түз берип атасыңар да, туурабы? Аякта жазышып атат да. Бирок силерден сураныч. Мен бардыгына массалык маалымат каражаттарын баары менен бүгүнкү күндө тегиштеп атам. Ким кандай суроо берсе баарына берип атам. Бирок ар бир нерсени айтканда дагы, дегенде дагы өзүнүн аты менен айтсаңар. Кече bir каза болгон уйгурдун сөзү менен, иликтөөсү менен. Бул жерде отуруп алып бардыгыз бирөөгө мен мына кечирип коюш Юсуровго айтып коюшум мүмкүн. Юсуров ушундай деп. Ошого ишенип жаза бериш керекпи? Эмне үчүн ошону тастактап туруп анан силер журналисттик иликтөөнү чыгарып алдыңар? Мен буну айтпайын дедим, дагы кечирим сурайм дагы ушул жерден. Бирок бул жердеги информацияны уккандан кийин мен айтышка туура келди. Рахмат, менин башка суроом жок.